Yosefu abona ko se yubitse ikiganza ciwe cy'ukuryo ku mutwe wa Efurayimu biramubabaza. Acakira ikiganza cya se kugira agikure ku mutwe wa Efurayimu agishire ku mutwe wa Manase. Yosefu abwira se wiwe ati, suko dawe, kuko ubu ari we mfura. Nushire ikiganza cyawe cy'ukuryo ku mutwe wiwe. Ariko se wiwe aranka ati, ndabizi mwana wanje, ndabizi. N'uyu nyene azoba igihugu, n'ubu nyene azoba mukuru. Ariko rero murumuna we azomuheta mu bukuru, kandi urubyaro rwiwe ruzoba isinzi ry'ibihugu. Kuri uyo munsi nyene arabahezagira avuga ati, kubera wewe igihugu c'Isirayeli kizohezagira kivuga kiti, Imana nikugire nka Efurayimu, ikugire nka Manase. Gutyo ashira Efurayimu imbere ya Manase. Turagukengurukiye cyane rwose mukamanye n'ijuru n'isi. Wowe nyene ingabo, wenye n'ubutware, wenye n'ubushobozi, wenye n'ubuninazo. Turagushimiye cyane kuko uri Imana ifise ibitekerezo bizima byubaka ubuzima bwacu, kandi ukabishitsa ucishije mu ijambo ryawe, ucishije mu murage wawe, bikagaragara ko kuvana isi itararemwa watwiyumvira ko none uyu munsi ari gushira mu ngiro icyo wategekanije ku buzima bwacu. Muri iri samu ryo hagati ya saa 9 na saa 12, kuri iri genekerezo rya mbere ukwezi kw'icenda 2025, uyu munsi w'amajana 244, twebwe tukiriho turagushimiye, twebwe tukiriho turagukengurukiye, twebwe tukiriho turakuzamuriye icubahiro, kuko ubuntu, iteka, icubahiro, ubutware, ubuyobozi, ubuninazo byose biva kuri wowe. Tugushimiye kuko mu kanwa k'abasabyi bawe washize umutahe uzotugeza ku ntego y'ubuzima, kandi uwo mutahe ntutahurwa n'abana b'abantu, ariko iyo mutahe utahurwa nabo wowe nyene washizemwo ububasha ahubwo kubutanga. Mukama, ijambo ryawe ritubwira ko turi bazima ku bwa Kristo, none turabishingiye nayo turi bazima koko. Kuri uyu mugoroba turi kwisengera, undi n'izamu ryo gusenga, dusengera abacu, dusengera indushi ngo ziruhuke, dusengera aboshe ngo babohoke. Iri n'izamu ririmwo abisobanukiwe, ariko hari ibihe bitubako, hari ibihe bidushikira nitumenye icyo watugeneye. Yosefu yari igihangange, Yosefu yari yararotoye indoto za Farawoni, Yosefu yari yarageragejwe, yari yarapimwe, arashyirwa ku munzane, usangana intungane n'umwizigirwa wawe, umushiramwo ubutunzi bwawe bushingiye ku ijambo. Ariko uyu munsi uguhezagirwa kw'imfura yiwe n'ubuheta bwiwe yabivanze n'iby'umubiri, ahakwa gucanganikirwa, kandi yibaza ko se Yakobo ari we yoba yihenze. Ariko Bibiliya igaragaza ko se Yakobo atari yihenze, ahubwo se Yakobo wari yarahinduriwe kwitwa Isirayeli yari yuzuye umwuka wawe, akamenya ibizoba ku bwoko bwawe, akamenya ikizotabara Isirayeli, kizokiziza. Uyu munsi rero se Mukama, mpamvu duhaye iri jambo ntabwo nkekeranya ko ari ukugira ngo twisuzume, tureke kurabira ku bigaragara gusa, tureke kurabira ku mateka y'igihugu gusa, tureke kurabira ku mategeko y'ibigaragara gusa, ahubwo turabire no mu ijambo ryawe wagenye, turabire no mu budahangarwa buhaye ubwoko bwawe. Umwana w'umuntu yocanganikirwa akavuga ati, kumburengera nuko Yakobo yari muri bwa Yakobo bwiwe atari mu Isirayeli. Oya, oya,
kuko yaciye atanga umurage kandi umurage warakoze wabaye. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, ndasengeye abana bahisemo iri zamu rya saa 9 na saa 12, abana bari muri uyu muvukano wa kijya resitora komera Kristo ni muzima, abana bari ku mpande zine z'isi. Icyo nje gusaba kuri uyu mugoroba ni kutayoborwa n'ibigaragara gusa, ahubwo ubutunzi bwacu tubushingire cyane, tubwubakire cyane, umushinge muri cya kibanza kiri mu budahangarwa, hamwe inzige, hamwe umuswa, hahandi bitagera. Ndakwisabiye Mwami Imana nyagora ku ngoma, utubere umuyobozi, utubere umurongozi, utubere umwunge, kugira ngo mu byo dukora byose, mu byo tuvuga byose, duhabwe umunezero, duhabwe ibyiza n'ibyishimo. Ndagusabye uduhe gutahura iby'umwuka uzobukoze, uko twisanze impamvu dukenyuka, impamvu tunanizwa n'ubuzima, impamvu tutererwa mu byo dukora, harimo kutamenya. Dukorera mu mubiri gusumba mu mwuka. Tugirira ikigongo ugira icyo duhishuriye, tugirira ikigongo ugira icyo tweretse. Girira ikigongo uyu mugabo ariko arumviriza iri sengesho, ariko arumviriza iyi nyigisho, uyu muntu abaye interse, uyu muntu amarangamutima yiwe akozeko. Ngirira ikigongo, ako kagozi kadutandukanya no kuramba no kuranirwa, ako kagozi kaduhoza mu mibabaro, kaduhoza mu kwicuza, kaduhoza mu guca imanza, ukadukureko. Kubera iki? Urafise icyo wagenye uciye mu basuku bawe, urafise icyo wagenye uciye mu basabyi bawe, urafise icyo wagenye uciye mu bana bawe, urafise icyo wagenye. Yakobo ntiyari kwakira amaboko yiwe, ntiyari kwakira ikiganza ciwe ngo agishire ku buheta, Yozefu yibaze ko cyari kuja kumfura. Mu bigaragara hari haciye imyaka, Yozefu agaragaye ko mu isi bitagaragara afite ubutware, afite ubuyobozi, afite ubushobozi, ariko ntiyasobanukiwe icyo wari washitse muri Yakobo, kandi cyari kizosigara kirubaka isi, ndetse na Yozefu atahari. Iki ni ikimenyetso cy'uko mu butware utanga uri Imana itarobanura ku butoni, kandi utanga ingabire zitandukanye. Niyo mpamvu ndagukomeye amashi, maze gusobanukirwa ubutunzi buri mu ijambo ryawe, maze gusobanukirwa ubutunzi buri muri Bibiliya, maze gusobanukirwa ubutunzi buri mu kumvira ubwoko bwawe, maze gusobanukirwa ijwi ry'ubuhanuzi risigura. Nahisemo kuva ku marano sengera igihugu cyawe ngo cyumve iryo ugona, cyumve iriri ku mutima wawe, kigutabaze, kigutakire, kandi nawe ucumvire. Umvira abana bawe bariko baravuga ati nokora iki ishobore guhembuka. Hari abantu batanguye ukwezi k'umunani bakomeye, bafite amagara meza, badashaje, ariko batanguye ukwezi kw'icenda batakiriho, abandi batanguye ukwezi kw'icenda bafite ubumuga. Icyo gihe nticyari bwagere, kanatsinda waratubwiye ko tuzosaza imvi zacu zitari mu agahinda, zitari mu mubabaro, tugasazana umunezero n'ubukomezi bugaragara ko umubiri uri faible kubera icyo wasize kuri iyi si, mugabo atari bimwe byo kugorana, atari bimwe byo guhangayikisha abawe. None rose Mukama, kugira ngo dukugwe kuwo muvumo, kugira ngo dukugwe kuwo mukoshi, kugira ngo dukugwe kuwo mubabaro, kugira ngo dukugwe kwako gahinda, kugira ngo dukugwe kubwo bugorye, kugira ngo dukugwe kw'ibyo bisuzuguro, ndakwinginze Uhoraho, ndakwinginze Uwiteka, muri iri zamu riri hagati ya saa 9 na saa 12, tubere ikimenyetso, dushemwe ubudahangarwa, duhe ubwizigirwa, tunezereze, duhindurire amazina, twagurire imbibe, duteturure, dukuremo ibi bipfumbuzi bivuma bivumbura ngo byaduze, ngo byamanutse, ngo yababaye, ngo wamushize, dukuremo iki umwaka gasuzuguro. Nimba ari bwo buryo bwiza wagombye mu iteka ry'umuganga, Mwami Imana nyagora ku ngoma, twebwe tugusenga mu kuri no mu mutima, turisengeye ubwo budahangarwa ubuduhe, mubiri ureke kuduhera ko tubona, gishimo bireke kuduhera ko tubona, munezero reke kuduhera ko tubona, magara meza reke kuduhera ko tubona. Turisabiye icyo wategetse ngo dukure kwicyonyi, twarakwemere ko nuduha tutazokuryanyanya. Turisabiye dukure kw'ibyo
uryoye twasanze ushoboye gusinzira ukomeye uri umuhirwa atagahinda ufise ariko ukikanga uri umunyagahinda cyangwa uri ikiziga ibyo bintu turabihakanye mwami Imana nyagora ku ngoma waratubwiye ko uzovuga mu rurimi twumva waratubwiye ko uzovuga mu rurimi dutahura vuga mu rurimi twumva twumva icyo twokora ngo turambe twumva icyo twokora ngo turoranirwe twumva icyo twokora ngo dukorere namba washingiye ku butunzi waduhaye komeza ubitwigishe mutima wa mwanda bitubwire kugira ngo haguke ubwami bwawe gusumba ubwami bw'isi twasanze muri twebwe hagutse ubwami bw'isi niyo mpamvu tutisobanukirwa niyo mpamvu tuvuga ngo byose ni iby'ubusa kandi Ezekiyasi akaba yaravuze ngo kubera iki nari ngifise iminsi y'agahimba ariko nkajwiragira nk'idubu nkajwiragira nkagugutsa nk'inuma Ezekiyasi yavuze Isaya arabyandika muri 38 avuga ati yamara niwibuka icyo nakoze niwibuka ko nakuye igisuzuguro ku banyisirayeli ukibuka ko hari umurimo wakozwe n'ubutunzi bwanje kandi uwo murimo ukaba wahezagira ubwoko bwawe ungirire neza unkure ko uru rupfu unkure ko iyi minsi y'ugukenyuka unyongera iminsi y'ukuba Imana warabumviye uramukura kwico gisuzuguro none natwe twumvira udukure kwigisuzuguro cyugora dutandukana n'amezi twahizemo umuhigo cyugora dutandukana n'amezi tuzi ko tuzoshingiramo intare cyugora dutandukana n'amezi tuzi yuko ariyo tugiye kugukorera mwasi yadukoresheje imyaka miremire mwasi yaradufashije turakugunga mwasi yaradufashije turakujyajyanya mwasi yaraduhushe mwimwe mbi y'ukwijajara tubona umenga nibisanzwe tubona umenga ntacyo bimaze ariko mwami ndakwisabiye ikigongwe abana bawe bariko bumvira isengesho icyo baje guhitamo nicubaka isi icyo baje guhitamo nicubaka igihugu icyo baje guhitamo nicubaka ubuzima bwabo icyo baje guhitamo nikisane kuramba n'ukuranirwa kuko wadushiriyeho Balamu wadushiriyeho uruzitiro wadushiriye akagozi ako kagozi turakakiriye tugiye kugakorera ko kugira ngo umugozi twashiriwe ko n'isi umugozi twashiriweho n'isi umugozi twashiriwe ko n'abapfumu n'abasambanyi twasambanye nabo twaragujanije umugozi twashinzwe ko nabo twasangiye ikinyoma twasangiye irigara twasangiye urusaku twasangiye ubugome twasangiye inama z'ababi mu izina rya Yesu Kristo tubikugwe ko mwami Imana nyagora ku ngoma hari imivumo tugomba gushitura tukanyeganyeza tukarandura hari inkingi y'icumi iri muri Yeremiya 2 tugomba kwiyambaza tugomba kwiyambika tugomba kwishimikiza tugomba kugenderako turagomba rutare rw'ubuzima bwacu ibyo bisuzuguro bikomoka mu buzima twabayemo nk'ibitazi tujyange tubona ko kuri mukimbura ukarya ugahaga ntiwibe nusame nuraguze bihagije ariko twasanze hari itegeko ryawe twarenganye twirengagije tutumvise tutabwiwe bituma wa mubiri zanguvu twakoresha mu kurima zisigara zirakoreshwa n'isi gutyo tukagira uburuhe butavugwa twaribagiye kwiyo tutakuryaryanije twaribagiye kwiyo tutakurenganije twaribagiye kwiyo twumviye itegeko ryawe twaribagiye kwiyo twagushimiye twaribagiye kwiyo twagusubirije mu nkoko uza mu ijoro dusinzira ugakanda kandi ingingo zacu ugakanda kandi ubuzima bwacu ginicyo cyabaye kuri Yakobo ari ku musego nigari gukunda kwa wera ataranze nigari gukunda kwa wera atagize ikiganiro kigaragaza ko ari umunyabwenge ko yakorana nawe niyo mpamvu wamuhuje n'abahungu b'ibyago abahungu bo kwa Yosefu Manase na Efurayimu maze Yosefu yibaza ngo se yapancaritse yibaza se ngo yatakaje ubwenge kumbe se ariko akora ikigaragaza ko ari intwari ko yagendanye nawe ko yakoranye nawe ngarutse ku muhigo Yakobo yigeze guhiga yarakira umusore yaragikomeye kandi byamuhigira urupfu byamuhigira gukenyuka ntiyari byari byaro 13 nk'izo tuzi ntiyari byari byaro 12 zanditswe kuri
ukajagikiriza ariko waruzi ingene bizogenda. Yaramaze kabiri Labani sebukwe kabona irama mujyajyanya amara kabiri abagore basa n'abamujyajyanije bagira competition bagira ubutwari ku bwawe, ariko Yakobo akomeza kumwizerwa, Yakobo akomeza kumwizigirwa. Yakobo yifatira inama kwa Zuzuza icyaganiriye nawe ari Beteli, yiseguye ibuye cyagaga ati nungirira neza ukama ibyo kurya ukama ibyo kwifuka mana ukandinda nkazogaruka mu gihugu cya data nkomeye, nzokubaka isengero yawe ngaha, nzogusubiriza mu nkoko, nzoguha kimwe muri 10 mu butunzi bwose uzoba waramaye. Imana iramwumvira igendana nawe, igenda mu ubwenge, igenda mu budahangagwa, kuko ntiyari nishinya kare, ntiyakunda intambara, ntiyakunda ibintu by'iki, yakunda ibintu by'uguheba kureka guseda guca bugufi. None mwami Imana nyagora ku ngoma umugisha uduhe ubutabazi turabugusabye, gutahura ingingo yawe icikora, gutahura ingingo yawe icivuga. Turasegura dusiga umubabaro mu bacu, turasegura dusiga agashinyaguro mu bacu, turasegura dusiga agahinda mu bacu, turasegura dusiga imiryango mu bacu. Mwami Imana nyagora ku ngoma, rutare rw'ubuzima bwacu, gahimbare kacu, wowe neturuye, wowe mushobora byose, we mwami w'abami, we murengezi urengura imitego ku bana bawe. Turasenze ngo imivumo y'igisokuru kibituveko, turasenze ngo ongere kutwubaka nka generation yawe shasha, turasenze ngo ubwoko bwawe duhimbagwe, turasenze ngo ubwoko bwawe tunezerwe, turasenze ngo ubwoko bwawe duteturugwe, turasenze ngo ijuru ryururutse imvura y'amaroza, ngo ijuru ryururutse imvura y'umugisha, ngo ijuru ryururutse imvura y'ukubohoka, ngo ijuru ryururutse imvura y'ubwenge n'ubwitonzi, gutyo tugende nk'uko bishaka. Uyu munsi wa mbere uguruka ukwezi kw'icenda, ukwezi kuvuga ngo ni umurumyo uri kurajishwa, uzofundikira igiseke kirimwo amahoro, kirimwo ibyiza n'ibyishimo, kirimwo ibyiringiro. Turi mu ca gatatu c'ukuzuza umwaka wa 2025. Senga abakozi b'Imana bari kubikora nk'abatabyumva, senga abakozi b'Imana bari kubikorera mu mubiri, senga abakozi b'Imana batari gucishwa bugufi n'ijambo ry'Imana. Mwami Imana nyagora ku ngoma, uko Yakobo wari waramushizeho ngo nakukanyuma zogaragare nk'intwari yawe, niko natwe ukwiye kudushiraho, ukatwuzuza umwuka wawe, ukatwuzuza ubwenge bwawe, ukatwuzuza uguca bugufi kwawe, ukatwuzuza ubudangaga bwawe. Ababyeyi wigarurire, ababaye indayi wigarurire, abaye imborego wigarurire, ababaye bamayi babo bigarurire, ababariye muri ubuzima bw'isi bigarurire. Yakobo yarababajwe, Yakobo yararenganijwe, Yakobo yarasuzuguwe, ariko Yakobo ubwenge bwiwe, uguca bugufi kwiwe, ukuba intwari kwiwe kwatumye Yakobo no kukanyuma agaragara ko arimwo ubundi butonzi. Mwami Imana nyagora ku ngoma, ubwoko bwawe turenganure, ubwoko bwawe duhezagire, ubwoko bwawe tunezereze, ubwoko bwawe dutwenze, ubwoko bwawe turinde, ubwoko bwawe dutandukanye n'agashururu. Turanse kwabugwa, turanse kwabugwa, turanse gushushugwa, turanse gushushugwa, turanse kurogwa, turanse ko ibihimba byacu byakamwumuriro. Turatse ijambo abarozi, turatse ijambo abarozi, turatse ijambo abarozi, turatse ubuzima, turatse umunezero, turatse ibyiza n'ibyishimo. Imburakimazi zo mu isi bitagaragara, babandi bajebesha amangetengete, turabyase. Abasuzuguza izina ryawe turabase, abahendahendeshe abapfumupfumu n'abakonikoni ngo bagere ku nyungu z'abariko barangiriza izina ryawe mu bwoko bwawe, turabyase. Ndasengeye ababyeyi ngo ubahe umurage, kandi umurage mwiza, kandi umurage urambye, kandi umurage uroraniwe. Ndasengeye ibibondo ngo ubihe ubwenge, ubimatanure n'imivumo n'imikoshi n'ibisuzuguro bikomoka ku babyeyi bawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoko bwawe ntibukagwiza umwuka w'idini mu mutima, ubwoko bwawe ntibukagwiza umwuka w'inzigo, ubwoko bwawe ntibukagwiza umwuka w'ubwibone, ubwoko bwawe ntibukagwiza umwuka wo kwishima, kuko icyo cyaha kiri hagati y'ijuru n'isi, icyo cyaha kibyara icyago, kibyara ibyago, kibyara urupfu, kibyara gukenyuka. Witeka nyagora ku ngoma, amaraso meranda ya Yesu Kristo nadutwikire,
amaraso meranda ya Yesu Kristo nadutwikire, amaraso meranda ya Yesu Kristo nadutyorore, amaraso meranda ya Yesu Kristo naduhumanure, amaraso meranda ya Yesu Kristo ni yezi ibirenge byacu, yezi ibiganza byacu, yezi uruhanga rwacu. Abakobwa bawe bezwe, abahungu bawe bezwe, abashinganaye bezwe, abapfasoni bezwe, abagukunda bezwe, abagwayi bezwe, abarushe bezwe, ababoshe bezwe, abahumanye bezwe, bahumanugwe. Karande twasobanukiwe ko ziduhumbanisha, karande twasobanukiwe ko zidutandukanya n'imigisha. Munyasamariya kazi yarigwanye ko Kristo amugwanako ngo arushwa n'inzira aca mu gisagara cya Sikari. Uyu mwaka, uku kwezi, ikigiye, iki kiringo, isa, uyu mwanya, mw'izina rya Yesu Kristo ndasengera abakristo bagomba impinduka mu buzima bwabo. Twaranyazwe imyaka y'ukuramba, twaranyazwe imyaka y'ukuranirwa, twaranyazwe amezi y'ibyishimo, twaranyazwe amezi y'ukunezererwamo, y'ugukundwa akarizwamo, y'ukubahirwamo, y'ukuhezagirirwamo, y'ukunezerezwamo, y'ukubohokeramo. Twarayanyazwe kubera gutakaza ijwi ry'ubuhanuzi, twarayanyazwe kubera gutakaza ijwi ry'ubuhanuzi. Icyo Yakobo yari afise ku mutima Yozefu siko yagisobanukirwa, ariko icyo Yakobo yari afise ku mutima cyari icy'umwuka, Yozefu icyo yari gusobanukirwa cyari icy'umubiri, kandi nawe yarasanzwe ari umunyamwuka. Kumvikana ko kutubana kwacu, kutumvikana kwacu aribyo bizoteza igisuzuguro ubwoko bwawe Mukama. None rero se Mukama, umutima wa Yozefu yagizeho guca bugufi, agaca yumviriza se wiwe, akemera iryo se wavuze, akongera akaryubahiriza. Byagabanuye umuvumo muri Isirayeli, bigwiza umugisha muri Isirayeli iyo uri kurara ubuzima bwa Efurayimu. Turakwisabiye nyagora ku ngoma, uduha umutima wo kumvirizanya hagati yacu, uduha umutima wo gusobanukirwa hagati yacu, uduha umutima wo kutagira akanyarinje ngo tuvuge ngo ndabizi, ojokona ndahaza arahagwa, ndabizi arabigwamwo, ndabishoboye biramunaniza. Mwami Imana nyagora ku ngoma, uwo mutima wo guca bugufi tukumvirizanya, tukamenya gutandukanya iby'umwuka n'iby'umubiri. Uwo mutima Mwami Imana, uwo mutima Mwami Imana, uwo mutima rutare rw'ubuzima bwacu uturose. Yesu Kristo mukozi mwiza, uwo mutima ushira hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo bubake isi. Yesu Kristo mukozi mwiza, uyu mugore wandasenga ingo zirara ziraryana, izo nizo ziri gusiga umuvumo, izo nizo ziri gukenyura abazubatse. Mw'izina rya Yesu Kristo ndasengeye abagabo batakaje amarangamutima, ndasengeye abagore batakaje gukundiro n'urukundo, ndasengeye abakobwa bamaze gutakaza ubutwari bwabo, ubudangarwa bwabo, ndasengeye abahungu bamaze gutakaza ubushobozi bwabo. Imbaraga zabo zari mu kumenya uko isi yubatse no kumenya uko umwuka w'Imana ubabako, bagahindura ibyase guhinduka. None Mwami Imana, none rutare rwacu, none Yezu Mukiza, none Yezu Mwami, none Yezu Murengezi, none Yezu Mushobora byose, mw'izina ryawe uyu mugoroba ndi gusengana n'umuntu afise amarangamutima yangiritse. Yakobo nawe kukanyuma yahanuye, hari igihe yabayeho yangiritse, hari igihe yabayeho ababaye, ariko waramugwanye ko, ariko waramutabaye, ariko waramurasanye ko. Turasane ko, dutabare, turasane ko, kugira ngo akajagikiriza kacu kamwe gafise isonga ku mugongo wacu, ku bitugu byacu, ari inkomezi, ari ububasha, ari ubutware. Duhabwe uwo mugisha yuko handikwa k'amazina y'Abanyisirayeli. Iyi migisha yose tuyihabwe, imivumo yose tuyikugweko, imigisha yose tuyihabwe, imivumo yose tuyikugweko, imigisha yose tuyihabwe, imivumo yose tuyikugweko, imigisha yose tuyihabwe, imivumo yose tuyikugweko. Mu izina rya Yesu Kristo, ibyari byarangiritse bikundike, byacu byariwe n'inzige tubihabwe. Natwe turisobanukiwe, twemeye ko tutazojyajyanya Imana yacu, ntituzirengagiza ijwi ry'ubuhanuzi, ntituzirengagiza itegeko ry'Imana, ntituzikawusha, ntituzirengagiza, ntituzorenga ibwirizwa rya rudasumbwa. Urakoze Mukama kutugirira neza, urakoze ko kumvira ijambo ryawe bidukiza ingwara bikadukura kw'iminaniro yose. Urakoze Mwami Imana, urakoze kiremesha wacu, urakoze rutare rwacu, urakoze mutanga bugingo, urakoze muremesha kiyago, urakoze mutanga buzima, urakoze wuzura ibyapfuye ukabisubiza ubuzima, urakoze wowe
wakira ubukomezi bwacu bwataka ukabusubiza ubuzima. Urakoze we mudahangagwa, urakoze wewe muziranenge, urakoze wewe mudakehanigwa, urakoze ku byiza byose ugiye kuduha, urakoze kugiye gushigikira no guhezagira umwanzuro twifatiye kutazigera kugutukujyajyanya, wo kutazosubira kukugunga, wo kutazosubira kukubabaza, wo kutazosubira kugushayako. Ni mu izina rya Yesu Kristo natuye amahoro, ni mu izina rya Yesu Kristo natuye umugisha, ni mu izina rya Yesu Kristo natuye umugwiza, ni mu izina rya Yesu Kristo natuye amahoro, ni mu izina rya Yesu Kristo natuye ibyiza kuri aba bose dusangira isengesho. Turasabye kuzorambira mu buntu bwawe, turasabye kuroranirirwa mu mbabazi zawe, turasabye guhabwa ubudahangagwa, kandi turasabye kunezerwa na n'abacu. Turasabye mwami Imana ibiganza byacu bihe umugisha n'umugwiza, uruhanga rwacu ruhe urukundo n'igikundiro, umutwe wacu ruwoberetse mu budahangarwa bwawe kavuye n'agashinyaguro kadukureko. Turasabye gukira indwara cyane cyane zihishije zimwe abaganga badashoboye kuvura. Turasabye mwami Imana gukurwa kw'ibisuzuguro by'ugukenyuka. Turasabye rutare rw'ubuzima bwacu guhembuka ku bw'ijambo ryawe. Turasabye mushobora byose kunezerezwa nawe, mu izina rya Yesu Kristo duhabwe ubuzima kandi ubuzima bwiza. Amen, 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 amen. Haleluya. Tugire Kristo inema y'Imana ihaza ubuzima bwanyu bwiza byose mukeneye, kandi mu izina rya Yesu Kristo mwererwe mu byo mukora byose. Imana yadushiriyeho imbago, Imana yadushiriyeho uruzitiro. Iyo utarurenze uhabwa umugisha n'Imana, kandi uwo mugisha uzanana no kuramba no kuroranirwa. None rero nimwakomeza mukitaho itegeko ry'umukama muzogira umugisha, nimwaca bugufi mukareka kubitwara nk'uko mwabwize muri biology na chimie, mukabitwara nk'uko Imana yabitegetse, muzorambana ubuntu bw'Imana, igikundiro cy'Imana, naho byoteba ko mubigeramo muzobihabwa. Umugabo Yakobo ijambo ry'Imana n'abasomeri muri mu Mamuko 48 uhereye ku murongo wa 17. Yakobo undi yari karasozera, yari kararengana, ariko uri kurara imibabaro Yakobo yagize guhera mu busore bwiwe, guhera mu ivuka ryiwe, byari bigengwe ne wokumva ko Yakobo azoramba. Uri kurara bugene Yakobo yagiye ku kigandaro cy'umungu watarapfa, Yakobo akabura umukunzi wiwe, Yakobo yamanye ibintu bimunyaga ibyishimo, bimunyaga amahoro. Mugabo murabona ko yagiye kurangiza neza, ahubwo na Yozefu twari tuzi ko ari gihangange muri Isirayeli, muri Misiri. Imana ikamuconfusion, ikamushyira mu gitekerezo, igashira igitekerezo muri Yakobo ku buryo Yozefu cyamutangaje. Ni kuvuga iki? Imibabaro yawe ntigutandukanya no kuganira n'Imana, agahinda kawe, ibigeragezo byawe, ukugwara kwawe, impfu zitubako, impfu ziba ku bacu, ibyo bintu ubukene, ibisuzuguriro, ahubwo ibyo bikwegereza Imana kugira ngo igaragaze ubutunzi yari yarasize muri wewe, naho umuryango wavukiye mushobora kuba wabaye intambamyi yuko ubwo butunzi bw'Imana muri wewe utagiye ahabona. Byumvikana iki? Ntusubire kwiyanga, ntusubire kwiyankiriza, ntusubire buta wako. Oya, reka Imana ikore, reka Imana ivuge, reka Imana irinde, reka Imana itabare, reka Imana ihembure, reka Imana itetere ubuzima bwawe, kandi mu izina rya Yesu Kristo uhabwe umugisha n'umugwiza, ugirirwe neza na rudasumbwa, ubuhokere kunezeranwa n'Uwiteka, maze muri byose na hose turambe kandi turanirwe. Dusuye kwiyebura ukwezi kw'icenda, suko guhagurukana no kwiyebura, ntuhagurukana no kwiyebura no kuri pe isi irakumira, kandi wari ugifise imbaraga zo kubaho. Ukwezi kw'icenda muhagurukire mu bundi butwara, muhagurukire mu zindi mbaraga, mugerageresha Imana ukwizera kwanyu, mugerageresha Imana ingeso nziza zanyu, mugerageresha Imana ubutungane bwanyu, mugerageresha Imana kutayigunga. Murabe ingene bagirira kandi hari igihe uzumva umenga ukwiye wo gushira mu radio arabe ibihimba byawe byangiritse, ugateba kujeyo kubera ibi na biriya, ariko nagira ndabwire ko Imana ifite iradiyo, igafita n'imiti,
ugafite n'ama-examen tubwira kandi yiguranisha ubwonko bwacu nimubyumva kumwe nanje muhezagirwe kumwe nanje mu izina rya Yesu Kristo twese duhabwe ubuzima bwishimye amen 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 haleluya reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose urakoze mukama duheza